Alom tingguna talam ka tahen me. Am jion re chem chike lagi dok kana. Mau disay am chem kami lagi dok kana. Amak goal chet kana. Cik kana jahan da amak mana tira le cikai me nongka da alom tahen. Laha hoyto am goal em benaw kat gaya menkhan am jahan leka monai kada onka bang hoy kana. Un waktu metang yang uikir dale ace ini ado poin kami. Arak gari ka ado poin kami. Menkhan am itu ona ko yotam ठीक dale ace ha am laha ka monai kat onka hoy dale a. Am jadi onka lekam kami ya thale kan do goal related tim kami ya thale kan do jahan leka monai lekhan onka hoywa. Am nitu jahan challenge em nyame am laha se cha lagi jahan am challenge em nyame jahan bam sen dale kana amak goal bam achieve dale kana. Ona do jate nova problem hijuk kana am che am goal se bam chala dale ma amak goal bam tiek dale ma ona lagi do bang. Jate am amak goal aro bar jang laha kata am tiek dale ma ar am ho ona ko problem nyam kata ona ko problem face kata am arho kata em benaw dale ma ona lagi nova problem dom nyame jate amak goal am tiek dale ma. Jokhon am goal related am kami kana un adi utar challenge nyama adi utar am salah समस्या adi utar jhamala hoyo. Menkhan un am negative thinking dale am che ing ada noa bain dale do bain kamiya. Nongka kate jodi am jodi arak giri ka thahle khan do amak jahan develop hoyok kan the ona to bang hoyo. Ar ona ko problem jodi face kadan parom idiya ona ko समस्या jahan parom idiya thahle khan do latar sed do bang hoyto somoy laga latar sed bang am do chang sed gam rakab chala. Mau disay me jokhon am tan polo challenge hai kana jokhon polo am समस्या ram padal na un chek lagate am ona समाधान dile tahen. Itu un ona te am nitu nodem tiek kada. Laha jokhon polo do onage adi marang mone ar ona jokhon am parom idi keda tarpor un do mone ona do chek hor parwang kana. Onka ge jokhon polo do jahan jinis ke adi marang mone ar jokhon am kami idiya parom idiyam ona pore do ona jinis do bang mone a pore te. Un do adi huding huding ge mone. Jahan tina am tan समस्या hijua jahan tina am problem hijua ona am jahanak ban jahanak un sena hora kate ge chala. Onde khon ge jahanak seched em nyama ona khon ge am ro laha sed em chalao dareya. Am te lay hoyto tama je ठीक गया कोनो बेपार बांग kana nitu hoyto noa समस्या nak समाधान bañ nyama menkhan noa समस्या nak समाधान do panja ka gin tahena mid din noa nak समाधान ing panja do ar inya goal hin achieve gaya nongkan kami okte adi utar badi kichu kami bhagi hoyba kichu kami badi hoyba onka do hoyok gaya kono बेपार बांग kana menkhan noa do bang je am problem nak समाधान bam dareya jahan tin marang समस्या ge jahan tin marang problem ge ona solve rena medan dahar bang adi utar dahar mena ona am panja do hoyok tama tinuk marang challenge em sawra ona parom kate unman un risk hom nyama to alam tingguna talam ka tahen me mid din amak goal em achieve gaya mid din am jahan monai kada ona hoyok gaya.